Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Zdravica svima tako naokolo. Od zlata jabuka. Od zlata jabuka. Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka predstavljamo novi kompakt disk vokalne grupe Konstantin iz Niša pod nazivom Nasleđe u izdanju produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije. 28. marta održana je promocija na kojoj su između ostalih govorile muzikolog dr. Aleksandra Paladin i gošće na ovom izdanju Bilja Krstić i umetnica iz Sirije Hilda Hrekes. Posle veoma uspešne i posećene promocije, utiske su sa nama podelili i članovi grupe Bojan Stanković i Dalibor Marković. Slušamo pesmu sa albuma Nasleđe, Niška banja i vokalnu grupu Konstantin. Niška banja, topla voda, za Nišlije živa zgoda. Niška banja, topla voda, za Nišlije, za Nišlije. Niška banja, Niška banja, Niška banja, Niška. Meraklije mi Nišlije, Meraklije mi Nišlije mi. Meraklije mi. Ne možemo bez banje. Niška banja, topla voda, za Nišlije živa zgoda. Mi Nišlije, Meraklije, ne možemo bez rakije. Bez rakije živovice i bez mlade devojčice. Bez rakije šekovice i bez mlade devojčice. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Niška banja, topla voda, za Nišlije, Meraklije. Niška banja, Niška banja, Niška banja, Niška banja, Niška banja.
Vokalna grupa Konstantin iz Niša osnovana je u oktobru mesecu 2008. godine od strane muzičkih entuzijasta i muzičara sa željom da interpretacije različitih muzičkih žanrova donesu na jedan potpuno nov način. Repertoar grupe je raznovrstan i bazira se na delima domaćih i stranih muzičkih autora iz različitih perioda, u originalno pisanim aranžmanima ili u aranžmanima članova grupe. Ovo je drugi po redu album i na njemu se nalazi 10 etno numera, a akcenat je stavljen pre svega na muzičku tradiciju Niša i okoline. Specifična bonus numera je snimak zabeležen na koncertu, izvođenje Mokrančeve prve rukoveti koju je grupa izvela 2014. godine na Mokrančevim danima u Negotinu. Na albumu se izdvaja i jedna autorska kompozicija pod nazivom Šta zna želja, šta je nemoguće, gde muziku potpisuje član grupe Bojan Stanković, a napisana je na tekst niške književnice poznate pesnikinje za decu Violete Jović. Na promociji izdanja Nasleđe govorila je umetnica Bilja Krstić, sa kojom su za ovaj album snimili numeru Ajde Jano. Niška grupa Konstantin dugi niz godina predstavlja onaj najlepši deo vokalne tradicije Srbije. Pronašli su nov, prihvatljiv i razumljiv način da se prohujalo vreme učini bliskim i emotivno inspirativnim. A kapela izvođenja su danas u čitavom svetu veoma atraktivna, to svi znamo, i veoma su tražena, a naš Konstantin je upravo u tom delu zaista fantastičan. U njihovom koncertnom programu možete čuti odličan izbor tradicionalnih pesama, ali i duhovnih i veoma zanimljivih obrada pop i rock pesama. Pesmama su udahnuli jednu posebnu ritmičku obojenost, upotrebom neparnih i mješovitih ritmova i tako su i dobili onaj efekat, čuveni efekat rubato. Svi misle kada pevaju bez nekog ritma da tu nema ritma. Ima i tekako. I naravno intonativno su besprekorni, izuzetno muzikalni i definitivno odlični pevači. Kao koleginica i njihova sugrađanka, ne mogu da sakrijem radost što iz takve sredine dolaze gde je reč, muzika ispisana zlatnim slovima, a to je naš divan grad Niš sve iznedrio. Imam veliko poštovanje za ovo što rade i veoma sam srećna što sam dobila mesto gošće na njihovom novom albumu, Nasleđe. Pesmu ćemo sigurno otpevati na nekom od njihovih koncerata, evo ja se odmah nudim, na prvom sledećem koncertu. Novi album u izdanju naše najveće kuće PGP RTS govori da se Konstantin visoko pozicionirao na muzičkoj sceni Srbije i ne samo u Srbiji, već i na Balkanu i da je zaslužio da iza njih stoji tako velika i važna izdavačka kuća. Iza njih su i nagrade, domaće i međunarodne, puno gostovanja, festivala. Na jednom smo i zajedno bili u Poljskoj u Bjelistoku, je li tako? I zaista su dobili fantastičan aplauz ovacije. Sigurna sam da će njihov novi album Nasleđe steći veliki broj pratioca kako na koncertima, tako i na društvenim mrežama, jer se sve preselilo na internet, i da će biti puno onih koji će poželeti da imaju njihov album u rukama. Pa srećno, moji Konstantinovci, moje Nišlije, da nas još dugo radujete ovakvim pesmama i ovakvom lepotom.
Ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Od zlata jabuka. Čuli smo pesmu vokalne grupe Konstantin koju su izveli sa dragom gošćom, svojom Nišlikom, Biljom Krstić. Cilj vokalne grupe Konstantin je promovisanje i afirmacija kamernih vokalnih sastava, kao i čuvanje muzičke kulture grada Niša, Srbije i šire. U oktobru mesecu 2008. godine grupa entuzijasta i muzičara okupila se sa željom da interpretacije različitih muzičkih žanrova donesu na jedan potpuno nov način. Posle promocije razgovarala sam i sa članovima grupe, Daliborom Markovićem i Bojanom Stankovićem. Interesovalo me je kako su se okupili oko zajedničke ideje, kamernog vokalnog sastava i klapskog stila muzičkog izvođenja. Ideja je nastala u kafani. Zato nam se i verovatno prvi album zove U cik zore još se peva, jer sve te neke numere koje smo mi kao prijatelji pevali u kafanama su višeglasne i sve je to zvučalo malo drugačije. Zato i mi volimo da kažemo da mi izvodimo klapski numer, sve etno numere recimo na klapski drugačiji način. Pišemo sami aranžmane, većinu aranžmana smo pisali mi sami, ali pevamo i tuđe. Pa dobro, jeste u kafani, ali više je to bilo, onako to su bile sedeljke, stvari gde smo mi se družili, nas nekolicina, nas četvorica, petorica, šestorica se zavisi ko to dođe, i onda smo počeli tako da pevamo neke numere, i onda kao, ajde da pevamo, mi gledamo da to bude tačno, da bude precizno, da bude kako treba, da bude harmonski tačno, da bude melodijski otpevano kako treba, i onda smo mi shvatili u stvari da to lepo zvuči, dvoglasno, troglasno, četvroglasno, što kaže Dalibor, u cik zore još se peva, to je stvarno bio cik zore, kada smo mi to pevali. I onda, ajde da bacimo to na papir, bacimo mi to lepo na papir, krene jedna numera, 2, 3, uzmemo neke originalne aranžmane, nešto mi napišemo, i to je krenulo. Znate kako, ja to uvek pričam, ponavljam se, ali najbitnije je kako te prihvati onaj koji te sluša, jer ipak muzika je takva da moraš da je preneseš nekom i taj mora da ima neku emociju da ti vrati. Kad smo mi videli da smo na prvim koncertima, ne znam, puno Narodno pozorište u Nišu prepuno, mi smo bili iznenađeni, čak smo ni tremu, iskreno, ja nije da nisam, što sam tad bio dosta mlađi, nije ti prijatno, pogotovo što su to ljudi koje znaš, ljudi iz grada koji te negde poznaju, poznanici, nebitno, i bliža rodbina, dalja rodbina, ljudi koji te znaju iz raznoraznih sfera, i kao ti sad njima trebaš nešto da prezentuješ, treba bude dobro. I onda smo mi videli u stvari da oni lepo to prihvataju, nas podržavaju, mi smo na krilima u stvari njihove te podrške krenuli dalje i evo postojimo već, evo, bit će u oktobru tačno 15 godina i nadam se da ćemo da idemo do 20, pa sad dok nas služe glasovi. Ta ljubav prema muzici i naše prijateljstvo, naše međusobno je zaista ono što ne da nas krasi, nego je samo korak više ka što boljem izvođenju i očvršćavanju tog našeg prijateljstva, koje se, ja nadam se, čuje u izvođenju. Mi nismo ni hor, ni grupa, mi smo u stvari drugari i prijatelji koji zaista pevaju zajedno. A mali broj uopšte slušalaca zna da smo mi delovali kao klapa u početku, jer smo svi ljubitelji klapske muzike i dosta toga imamo na repertoaru. Međutim, vremenom, osim klapa se prosto ukazala potreba da pevamo i neke druge žanrove, tako da eto, tako smo širili. Mislim da smo poslednje počeli da pevamo duhovnu muziku, jer smo mi inače prosto svi pevali u nekim drugim horovima i hteli smo da toj muzici priđemo na taj neki drugačiji način i verujem da se to i čuje u našem zvuku. Vrti kolo, vrti kolo, vrti kolo, vrti kolo, vrti kolo, kam do mene, vrti kolo, kam do mene, vrti kolo, vrti kolo. Abaj čače, kam do tebe, abaj čače, kam do tebe, vrti kolo, kam do mene, kam do mene. Abaj čače, kam do tebe, abaj čače, kam do tebe,
vrti kolo, vrti kolo. Majčače ti kupi nešto, majčače ti kupi nešto. Sile zrniša miću. Sile zrniša miću. Vrti kolo, Abajčače, čekam to tebe. Vrti kolo, vrti kolo, vrti kolo, vrti kolo. Bajče vrti ti dade srce. Vrti kolo, vrti dade srce. Celo srce i duša ta. Bajčače ti dade srce. Vrti kolo, vrti kolo, vrti kolo. Gošća na drugom kompakt disku niške vokalne grupe Konstantin Nasleđe je umetnica Hilda Hrekes iz Sirije, koja trenutno živi i radi u Banja Luci. Evo šta je o ovoj saradnji rekla na promociji albuma. Meni je izuzetno drago što sam upoznala članove grupe Konstantin. Kako je to bilo je jedan neobičan susret gdje se spojilo u isto vrijeme i različite kulture, različite karaktere njihove kao svaki član je po sebi opisuje jedan svoj karakter, svoj život i tako sve, ali što mi je najviše se svidjelo kod njih što oni žive kao jedna porodica. I to ne samo kroz koncerte, kroz probe i to, nego bukvalno u svaki detalj životni, to što sam stekla kroz to kratko vrijeme što smo provodili zajedno, taj porodični odnos je odmah osjetila i prema meni. Mislim, dugo ne čujemo se i to, ali kad god se vidimo, to kao da baš i jučer smo se vidjeli. To je što se... tako da kažem, Bog dozvolio da se vidimo i da se nađemo na taj način. To je na nas svi odgovornost da svako daje ono najljepši dio sebe, da vidimo kako stvarno muzika nema granice i da kako god smo različiti uvijek možemo da nađemo ono što je nama slično srce i slično najprirodnije čovjeku da budemo ujedinjeni. Ako ne sa jezikom, može sa muzikom. Ovaj album nosi naziv Nasleđe, ali ima i neki podnaslov. Da, muzika mog roda. Naša gošća Hilda iz Sirije. Jako je teško staviti u granice muziku i reći sad ovo je moje, mislim, naravno, postoje pesme koje nastaju na određenom području. Jeste to, to su pesme koje su negde nastale tu. I sad odakle je melodija došla, to je sad veliko pitanje. Da li je melodija došla sa istoka, sa zapada, od ozdo. Nasleđe u smislu našeg roda. I ne samo niškog roda, ne samo srpskog, nego i šire. A to je upravo pesma Ruse kose. Mi smo imali tu sreću da nas Bog spoji sa Hildom, koja je iz Sirije. Mi smo se našli u Banja Luci, igrom slučaja na jednom festivalu. Ona trenutno živi tamo i mi smo zapevali tu pesmu Ruse kose na srpskom, a onda je ona zapevala na sirijskom. Znam da mnogi ljudi koji se bave muzikom znaju da ta pesma se peva u mnogim zemljama Balkana i šire prema istoku tamo, tako da čak je to čuo sam da došla da se nalazi u Indiji. Tako da je ona to otpevala, mi smo bili onako šokirani, iznenađeni, kao šta sad, kako sad Sirija, na sirijskom jeziku. Ideja je bila da ona dođe u Niš na koncert, snimljena je ta numera, upravo taj snimak se nalazi na ovom disku i to je upravo ta nit nasleđa koja treba da nam bude
kao što i Hilda malo pre na promociji rekla, jedna veza koja nas spaja jednostavno. Mi smo svi povezani, a pogotovo muzikom koja nema granice. Upravo tako, muzika ne poznaje granice. Čuli smo utiske o zajedničkoj saradnji sa vokalnom grupom Konstantin od gošće umetnice Hilde Hrekes, kao i od Bojana Stankovića. Slušamo pesmu Ruse kose, snimak sa koncerta održanog u Nišu 8. marta 2017. godine.
Slušate emisiju Zlata jabuka u kojoj danas predstavljamo novo izdanje produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije, album Nasleđe i vokalnu grupu Konstantin iz Niša. U razgovoru sa Bojanom Stankovićem pitala sam kako su odabrali pesme i koncipirali ovaj projekat. Bazirali smo ga na etno numerama koje smo mi pevali i sakupljali prethodnih 15 da kažem godina, već 15 godina koliko trajemo. To su numere koje su uglavnom, cilj nam je u stvari bio da izvučemo pesme od zaborava, da ih sačuvamo, da ih malo na neki naš način preranžiramo, stilizujemo pre svega. Nešto je a kapela, nešto je vokalno-instrumentalno i to su numere iz Niša, okoline Niša, ali naravno ima tu i numera koji su iz, da kažem, te šire Srbije, da li Kosova, Šumadije i tako dalje. I imamo bonus pesmu, to je prva rukovet Stevana Stojanovića Mokranjca koju smo mi izvodili dosta puta na festivalima, a i na samim Mokranjčinim danima. I to je jedna numera autorska, šta zna želja, šta je nemoguće. Tekst je pisala naša dobra prijateljica i saradnica Vileta Jović, književnica iz Niša, inače jako poznata u tim književnim krugovima, pogotovo kad su u pitanju dečije pesme, i ona je napisala tekst za tu numeru, moja malenkost je napisala muziku. Tu je također još jedna autorska numera, Darina Mera, to je pesma koja je na niškom dijalektu, u stvari više na dijalektu okoline Niša, da kažem, tih ljudi koji su oko Niša u tim mestima i selima. Profesorka Dragana Veličković je napisala muziku za tu numeru koju smo mi izveli. To je 9 numera plus jedna bonus pesma gde smo probali da sačuvamo te pesme od zaborava, da neke generacije kasnije čuju te pesme, da vide šta je bilo, šta se pevalo pre, 20, 30, 50 godina. Tu je također jedna numera, jako smo ponosni na nju, čak što kaže, imamo jednu ličnu emociju prema pesmi Nema više starog Niša, pesma koju je izvodila nekadašnja grupa Mera, koja je također snimala za PGP još tamo 80. godina. Jedan naš član, Dimitri Pančić, je inače sin člana Meraka, tadašnjeg Meraka, tako da je onako, da kažem, jedna pesma koja je naša, koja pripada nama, a mi želimo jednostavno da je poklonimo našim slušalcima i da znaju da ipak ima tog starog Niša i dalje on tu negde. Nema više starog Niša, ja prošeta skoro kroz Nišku čaršiju, a nigde ne spazi mirisnu avliju, u kojoj se grle vršljani i ruže, za čime i danas mnoga srca tuže, u kojoj se grle vršljani i ruže, za čime i danas mnoga srca tuže. Nema više starog Niša, zbog sedaha nije kiša, još jedino lepo mi je kraj Nišave kod Avlije. Nema više starog Niša, zbog sedaha nije kiša, još jedino lepo mi je kraj Nišave kod Avlije.
sve nestalo. Starih kafanica ostalo je malo, kao da je sve to sa Sremcem nestalo. Nema više starog Niša, zbog sevdaha lije kiša, još jedino lepo mi je kraj Nišave. Zbog sevdaha lije kiša, još jedino lepo mi je kraj Nišave. Ko da li je? U spletu srpskih pesama je još jedan gost na albumu Nasleđe, vokalne grupe Konstantin. To je frulaš Dejan Anđelković iz subotičke etno grupe Iskon. O ovoj saradnji, ali i o pesmama koje čekaju neko novo izdanje, razgovarala sam sa Daliborom Markovićem. Kroz pesme našeg roda našeg, kako mi kažemo, svojom frulom dopro do duše svih nas, a nadam se i slušalaca koji će slušati ovu numeru. On je inače iz Vranja poreklom, ali živi u Subotici, tako da eto, na mini šlije, tako da prosto smo se skupili i snimili to. Mi volimo pogotovo etno muziku, nekako smo najviše vezani za etno i duhovnu muziku, mada volimo sve druge žanrove naravno, i generalno smo krenuli od numera kojih nema toliko, tako da kažem, na nosačima zvuka. Ima, ali recimo to su neki drugi aranžmani sa orkestrom, sa narodnim orkestrom, ali u ovim aranžmanima gde pišu moje kolege skoro da ne postoje. I onda smo prosto stavili na papir i zato se i zove Nasleđe muzika moga roda. Deo nas smo zaista hteli da prenesemo i na druge i da i drugima ostane to u amanet, što se kaže. Tako da imamo mi još numera koje želimo da stavimo na nosač zvuka, međutim, eto, neka nešto bude i za neke od sledećih diskova. Imamo još dosta mi materijala i na koncertima ne pevamo samo ovu muziku, pevamo još dosta numera, tako da eto, očekujte od nas i još dosta toga. Se nišo ne vidi. Samo Eden grmzelen, pod njim mi leži terziče mlado, komšiče, terziče mlado, komšiče, da mi sašješe leče to, so aršin da go ne meriš, so noškite da go ne režeš, so igla da go
Oko da go Na promociji albuma Nasleđe vokalne grupe Konstantin iz Niša govorila je i koleginica, muzikolog dr. Aleksandra Paladin. Ono što bih u ovom trenutku rekla, što je moju muzikološku pažnju, ali i moju pažnju muzičkog urednika privuklo, jeste upravo njihova zvučna boja. Kvalitet pevanja, odabir pesama, način kako se rade aranžmani od koje mnogi potpisuju upravo članovi grupe Konstantin, pokazuju da je zapravo u pitanju grupa muzičara koja ne samo punog srca, nego sa svojom profesionalnošću upravo radi na onome što su novi projekti, da je to grupa muzičara koji nisu samo muzičari, nego ljudi koji pripadaju različitim profilima, ali njihovo iskreno srce našlo je tu zajedničku sponu u pevanju. Koliko se negde, mogu da kažem, u muzičkim profesionalnim krugovima govori upravo o tom kvalitetu pevanja, načinu interpretacije, stilske interpretacije, gde ne možemo da govorimo da sve pesme zvuče isto ili slično, možete najbolje da vidite i kroz ovaj kompakt disk, gde od Mokranjčeve muzike pa do muzike koja etno zvuči u potpunosti u savremenom tom nekom zvučanju, mi možemo da vidimo jasno profilisan odnos prema stilu, muzici, kompozitorima, a pre svega prepoznati tu radost pevanja i radost muziciranja. Zašto je to važno? Ako to ne osjećamo među umetnicima na sceni, onda ne može da se ostvari ona izuzetno važna konekcija sa publikom. Ta konekcija sa publikom se ne ostvaruje samo kroz izbor muzike, jer vokalna grupa Konstantin nije samo grupa koja, hoću da kažem, pravi izbor programa takav da se dopadne publici. Slušala sam ih i u duhovnom repertoaru i u pravim onim biserima horske muzike, kao što sam rekla, u obradama popularne muzike, čak i rock zvuka. I evo, preslušavajući ovaj disk, bila sam među onima koji su imali tu čast da među prvima čuje i kroz svoju emisiju promoviše nešto sa ovog diska, zapravo još jednom potvrdim koji je to kvalitet kontinuirani koji ovaj ansambl neguje. Grupa pevača, vokalna grupa pevača, što je možda i najteže za interpretaciju, nikad dovoljno veliki da prerastu u hor, što i nije cilj, ali dovoljno odgovorni da svaki od njih u toj ukupnoj horskoj boji bude odgovorni pevač, namerno ne kažem solista, koji učestvuje i kao solista i kao tutista, da tako kažem. Mario, deli bella cum rio, mori što ti je. Maro krotko mori odenje, što ti je. Maro ti o mori zbore. se živo ne vidi.
lepeli su na nos Gružanke devojke, lepeli su na nos Gružanke devojke, devojke iz Gruže, lepe su ko ruže, devojke iz Gruže, lepe su ko ruže. One nose na nos jeleki opanke, one nose na nos jeleki opanke, najlepše su na nos Gružanke seljanke, najlepše su na nos Gružanke seljanke. Igrale se delije, na sred zemlje Srbije, igrale se delije, na sred zemlje Srbije, sitno kolo do kola, vilo se do Stambola, sitno kolo do kola, vilo se do Stambola, svira frula iz dola, frula moga sokola, svira frula iz dola, frula moga sokola, sitno kolo do kola, čulo se do Stambola, sitno kolo do kola, čulo se do Stambola, igrale se delije, igrale. Na festivalu Klapa u Perastu 2013. godine osvojili su Grand Prix, a na Internacionalnom festivalu horova u Vrnjačkoj Banji zlatnu diplomu. Grad Niš je prepoznao značaj njihovog rada i grupi dodelio najprestižniju gradsku nagradu 11. januar. Nastupali su na Mokranjčevim danima u Negotinu, internacionalnim horskim svečanostima u Nišu, Nimusu, festivalu Muzički edikt u Crnoj Gori, Republici Srpskoj, Bugarskoj, Poljskoj. O svojim daljim planovima, nastupima i koncertima rekli su mi sledeće. Imamo poziv za ovogodišnje Mokranjčeve dane. Nadam se da ćemo tamo predstaviti ovaj album ovako domaćinski kako treba i u Negotinu se uvek osjećamo kao kod svojih. I imamo u planu poziv, imamo od oca Nenada Popovića da odemo u Engleskoj i za ovu godinu taj poziv važi. Na leto vidjet ćemo nešto od letnjih festivala. Sve je to već u nekim planovima, tako da, eto, ja se nadam da će nam biti radno leto, radna jesen. Voleli bi da nešto od ovoga stavimo i na video, da napravimo neki spot, da se i na taj način prezentujemo. I naravno tu su sad gostovanja, evo kao i kod vas, na radio, televiziji. To je jedan od načina da promovišemo disk. Hoćemo da zaokružimo ovih 15 godina i ovaj CD jednim našim koncertom da bi došli svi gosti sa ovog albuma. To će biti nevjerojatno u Nišu, vidjet ćemo tamo negde pred kraj godine, a isto je u planu, možda ne ove, ali za sledeću godinu, dugo nismo imali koncert ni u Beogradu, to je nešto što bi trebali da realizujemo, ja se nadam već naredne godine, ja se nadam već tamo negde za godinu dana bi to trebalo da se desi, ali vidjet ćemo koji će to biti termin. Ovaj disk je imao, čini mi se, veći odjek od prvog i time mislim da je naša uloga i postala značajnija, da je dosta ljudi prepoznalo kvalitet na prvom disku, tako da ovaj drugi je zaista toplo primljen, već maltene se još nije pojavio u prodaji, a imamo toliko potražnju za njim i nadam se da će imati uspeha i taj koncert i u Nišu, a i u Beogradu i dalje, naravno. Fatiše kolo niške devojke, fatiše kolo niške devojke, naidam mila mamo da gledam, naidam mila mamo da niške devojke, derapali u češnju, niške devojke u češnju, da idam mila mamo da gledam, da idam mila mamo da gledam. Na čelu na čelu kolovataša,
da mila mamo, da gledam, da mila mamo, da gledam. I povataša, lepotinja naša, i povataša, lepotinja naša. Da i da mila mamo, da gledam, da i da mila mamo, da gledam, da i da mila mamo, da gledam, da i da mila mamo. Vokalnoj grupi Konstantin iz Niša želimo puno uspeha u daljem radu. Poštovani slušaoci, danas smo predstavili njihov novi album Nasleđe, koji je izdala produkcija gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije. Za današnju emisiju o Zlata jabuka govorili su članovi grupe Bojan Stanković i Dalibor Marković, a čuli smo i utiske sa promocije na kojoj su govorile Bilja Krstić, muzikolog dr. Aleksandra Paladin i gošća iz Sirije, umetnica Hilda Hrekes. Usnila je sa Kosova rada, usnila je dubok sanak sa Kosova rada, pa se svome milom dragom u naručju jada, pa se svome milom dragom u naručju jada. Ja ću goduvati korene, nek izniknu mladi. Ja ću goduvati korene, nek izniknu mladi. Vidi